Grassroot Kawnpui nó còn tờ về để thùng awat đều không có thuốc về số mà riêng vật siêu ai mày committee Rfyc Naupang goal awat Petro veo tuna hian in alpha khel tu Ronald Academy le Grassroot Kawnpui ten khel vele dona jersey ha te Ronald Academy nia single te hi Grassroot Kawnpui ten ni Grassroot Kawnpui hian Johnson Jonathan ama sub junior Mizoram team kalkha chuan asena hian Azaria Mizoram team sub junior kal thau kha kar thum chung training zo Azaria te kha kum dik tang ni sin bon te sa khan an ti tatlat lat ma uyom khop me digital birth certificate kha digital mechanic to sangni som pakat piang dik tak ni vaccine khan law zinga o ma kong ui khop mai mara chu he Reliance League kan khel chu zom the zel the ro aro mo ne tu tang hon re lo ten khel ra khel ko nom le ngodin kan ring ani Kawnpui Grassroot Kawnpui intana ball change tadai me Azarian rum push thavio atran sual tan mai chan san ni ta Ronalds Aaron block le man ba uiom ko an munum wal le mai Jonathan
zarian ron da shop ko mai tangkai ko mai zaria setlar no so Ronald second time free kick Azaria Grassroot Kawnpui feel takan duangin nanti nuan nor kaya jodra sotom mandang tat ngawt tàu và nôm thôn ngawt vô mà Zirian Mayan pia Grabon di choda dat Grassroot Kawnpui nó counter về đây thôi awat tàu nôm thuốc về Nigerian lime ronda sanga Grassroot Kawnpui free kick 9-1 goal apa Petrovio
kan department heating Chhum zing dat chuai mai kan scan la me do me Chhum zing sa chua chua na ma Chhum zing na sa dale me program dang kan lo nei bok ne kan lo le chun zon thei lo kon mi le chat chiam chap rang do ne an man le le kan ti le do ne